Guhirika ku butegetsi ni igikorwa cyo gukuraho ubutegetsi buriho ku buryo butemewe n'amategeko. Kenshi bikorwa n'igisirikare cyangwa igice cy'inzego zishinzwe umutekano mu bihugu byinshi bya Afurika. Ibi bikorwa byagiye bigaragara cyane kuva mu gihe cy'ubukoloni kugeza na n'ubu. Ibi biteza ingaruka zikomeye ku mutekano, iterambere n'imibereho. Dore impamvu zituma Afurika ikomeza kuza ku mwanya wa mbere ku migabane yo ku isi ikunze kubamo kudeta nyinshi. Impamvu ya mbere, ubutegetsi budakora neza. Ibi birimo ruswa, guhohotera uburenganzira bwa muntu no kudaha abaturage serivisi z'ibanze. Kudindira kwa demokarasi, iyo perezida cyangwa ubuyobozi butemera kuva ku butegetsi ku buryo bw'amahoro, bigatera igice cy'igisirikare cyangwa cy'abaturage gushaka guhindura ibintu. Ubukene n'ivangura, iyo abaturage batishimiye uko umutungo w'igihugu usaranganywa, bigatera umwuka mubi ushobora kuvamo guhirika ubutegetsi. Imiyoborere ishingiye ku moko cyangwa ku gitsina, rimwe ibi bishobora guteza ubusumbane bukabije hagati y'amoko cyangwa uturere. Imbaraga z'igisirikare, aho igisirikare gifite ijambo rikomeye mu miyoborere, kenshi gihitamo kwivanga mu by'imiyoborere. Ingero zizwi zirikwa ku butegetsi muri Afurika: 2020-2021, igihugu cya Mali, uwitwa Koloneli Assimi Goïta, uyu yahiritse ubutegetsi bwa gisivile mu buryo bwo guhindura ubuyobozi inshuro ebyiri. Muri Guinea muri 2021, Mamadi Doumbouya, uyu yahiritse ku butegetsi Perezida Alpha Condé. Uyu yahiritswe kubera icyifuzo cyo gukunda ubutegetsi. 2019-2021, muri Sudani, igisirikare cyahiritse ku butegetsi Omar al-Bashir, igisirikare cyisubiza ubutegetsi. Mu bihugu byinshi bya Afurika hari abaperezida benshi baje ku butegetsi nyuma yo guhirika abandi bari basanzweho, harimo uwitwa Generali Abdurahmani Tichani, uyu yabaye perezida wa Niger nyuma yo guhirika Mahamadou Bazoum muri 2023. Naho muri 2025 yatsindiye kuyobora igihugu mu matora ashyiraho gahunda yo kuzamura ubukungu no guhangana n'ubushomeri bw'urubyiruko. Ibrahim Traoré yabaye perezida wa Burkina Faso nyuma yo guhirika Paul Henri Sandaogo Damiba muri 2022. Muri 2025 yatsindiye kuyobora igihugu mu matora ashyiraho gahunda yo kuzamura ubukungu no guhangana n'ubushomeri bw'urubyiruko. Abdelhamid Mahamadi yabaye perezida wa Chad nyuma yo guhirika Idriss Déby Itno muri 2021. Muri 2025 yatsindiye kuyobora igihugu mu matora ashyiraho gahunda yo kuzamura ubukungu no guhangana n'ubushomeri bw'urubyiruko. Bide Fayoure yabaye perezida wa Togo nyuma yo guhirika Eyadimana Singbe muri 2005. Muri 2025 yashyizeho umwanya mushya w'umukuru w'inama y'abaminisitiri, avuga ko ari gushyira mu bikorwa gahunda nshya. Abaperezida bose baje ku butegetsi nyuma yo guhirika abandi bari basanzweho, kandi bamwe muri bo baracyayoboye ibihugu byabo kugeza kuri ubu. Zimwe mu ngaruka ziterwa na kudeta: kubangamira demokarasi. Irikwa ry'ubutegetsi risenya inzego zitandukanye z'abaturage, bigatuma habaho gucika intege mu gutora no kuyobora amatora. Ubukungu buradindira, umutekano muke utuma ishoramari ritaboneka, ubukerarugendo bugahungabana, ndetse n'amafaranga y'igihugu agakoreshwa nabi. Kudatekana mu gihugu, akenshi hahita hakurikiraho imvururu, intambara hagati y'ingabo zitandukanye cyangwa imitwe yitwaje intwaro, ubuhunzi n'imibereho mibi y'abaturage. Iyo haba intambara cyangwa ubutegetsi butagira gahunda, abaturage barahunga cyangwa bakabaho nabi. Guhagarika inkunga n'ubufatanye mpuzamahanga, abaterankunga n'imiryango mpuzamahanga nka AU, ECOWAS cyangwa UN bahita bagaragaza ko bitandukanye n'ubuyobozi bushya. Kudeta cyangwa guhirika ku butegetsi mu Kinyarwanda ni igikorwa gikozwe n'abantu cyangwa itsinda ry'abantu bafite imbaraga nk'igisirikare, urwego rw'ubutasi cyangwa abandi bafite ububasha, bagakura ku butegetsi ubuyobozi buriho, kenshi bitanyuze mu nzira z'amatora cyangwa amategeko. Ibi bikorwa mu buryo butandukanye bwihuse, kandi kenshi habayeho gukoresha ingufu. Ibyemezo mpuzamahanga birimo kwigizaho igihugu mu muryango mpuzamahanga, ibihano by'ubukungu n'ibindi. Reka muri iki kiganiro ne gutinda, ahubwo mere ku muperezida wa Burkina Faso kuri ubu uri ku butegetsi. Icyo nagusaba ni gukora subscribe, share, like ku Isimu TV. Nge nitwa Justin Mind Harerimana. Ibrahim Traoré ni perezida w'agateganyo Burkina Faso kuva mu Kwakira 2022. Yabaye perezida nyuma yo gufata ubutegetsi mu gihe cya kudeta asimbura Paul Henri Sandaogo Damiba
Uyu musirikare w'imyaka 37 yavutse tariki 14 Werurwe 1988. Uyu ni umwe mu bayobozi bakiri bato ku isi, akaba afite amateka akomeye mu gisirikare no mu buyobozi. Ubuzima bwe yavukiye Ikera mu karere ka Bondoki mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Yize amashuri abanza muri ako gace, hanyuma ajya mu mujyi wa Bobo Dioulasso gukurikirana amashuri yisumbuye. Muri 2006 yinjiye muri kaminuza ya Ouagadougou aho yize ibijyanye na geology, ubumenyi bw'ubutaka. Uyu yarangije muri kaminuza muri 2010 afite impamyabumenyi ya masters. Muri icyo gihe yari umunyamuryango w'amashyirahamwe y'abanyeshuri ba ANB ndetse n'amashyirahamwe y'abanyeshuri b'abayisilamu. Ubuyobozi bwa gisirikare yabwinjiyemo ate? Uyu mugabo yinjiye mu gisirikare muri 2009 aho yagiye ahabwa imyitozo no kuzamurwa mu ntera. Uyu yabaye umuyobozi w'itsinda ry'ingabo zidasanzwe rya Cobra. Muri 2022 yafashe ubutegetsi bwa gisirikare nyuma ya kudeta asimbura Damiba. Uyu mwanzuro wakiriwe neza n'abaturage benshi, cyane cyane urubyiruko, kubera ko yarashyigikiye impinduka mu gihugu, politike n'iterambere. Uburyo yabijemo, Perezida Traoré yashyize imbere gahunda yo kwimakaza ubwigenge bw'igihugu, akirinda inguzanyo ziturutse mu bigo nka IMF na Banki y'Isi. Yagize ati Afurika ntikeneye Banki y'Isi cyangwa se IMF, Uburayi cyangwa Amerika. Mu myaka 2 amaze ku butegetsi, ubukungu bwa Burkina Faso bwazamutseho, bwavuye kuri miliyoni 18 z'amadolari kugera kuri miliyari 22 z'amadolari. Uyu yategetse ko imishahara y'abaminisitiri n'abadepite igabanuka ku kigero cya 30% mu gihe abakozi ba leta imishahara yabo yazamuwe kuri 50%. Mu rwego rw'ubukungu yashyizeho inganda 2 z'ubucuruzi bw'imbuto za tomate ndetse n'uruganda rukora imyenda y'ingabo rukoresha ipamba ry'imbuto z'imbuto zakuye mu gihugu. Yafashe icyemezo cyo guhagarika kohereza umusaruro w'amabuye y'agaciro hanze y'igihugu, ahubwo akawukoresha imbere mu gihugu. Ububanyi n'amahanga bimeze bite muri iki gihugu? Mu rwego rw'ububanyi n'amahanga, Traoré yashinze Alliance d'État du Sahel hamwe na Mali na Niger igamije gukorera hamwe mu guhangana n'ibibazo by'umutekano. Uyu yagize uruhare mu gusinya amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe z'Uburusiya, harimo no kuba inganda z'ubucukuzi zahabu ndetse n'inganda z'amashanyarazi. Yanasabye inkunga y'abasirikare b'Abarusiya kugira ngo bafashe mu kurinda ubutegetsi bwe nyuma y'igerageza rya kudeta muri 2023. Imibereho y'abaturage n'imiyoborere muri Burkina Faso, wakwibaza uti bihagaze bite? Mu rwego rw'imibereho y'abaturage, Perezida Traoré yashyizeho gahunda yo guhangana n'ubukene, harimo gutanga imashini z'ubuhinzi, imiyoboro y'amazi ndetse no kubaka ibikorwa remezo birimo imihanda, amashuri n'ibigo nderabuzima. Yashimangiye gahunda yo guhangana n'akarengane no gukuraho ruswa mu nzego za leta. Imyifatire n'uko ibyemezo hano muri iki gihugu bifatwa, Perezida Traoré afite icyerekezo cyo kubohora Afurika, akirinda ingaruka z'ubukoloni no gukorana n'ibihugu byateye imbere. Uruhare rwe mu kubaka umuryango wa AES ndetse no gukorana n'ibihugu by'Uburusiya, Irani, Turkiya, ibi bigaragaza umuhate we wo guharanira ubwigenge bw'iterambere ry'igihugu cye. Nubwo hari ibibazo by'umutekano n'imyitwarire y'ingabo, Perezida Traoré akomeje gushyira imbere gahunda z'iterambere no kwimakaza ubwigenge bw'igihugu. Reka mushimire wowe ukomeje gukurikirana Isimu TV, musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Njye twabanye muri iki kiganiro nitwa Just in Mind Harerimana.